sayang masih. Ya sonong tatuang pada tidak sanan. Kapisanangan lagi kapiruban kagu kumada insanan makikinongau kanau sumambayang takapagulo. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung kau udah tatuang giti kano kagu hadat kapagyampay maya kaisisan dat tinimungan na sambayang iti kung kau mantad sa kadungo gisambot o singga piramutan dahay mantad po kasalimpunan gisabok kayon ditit panambarasan datong bayno. Paingka nagi embulayan dahay nga mayda dat panahak kapurimanan ginawo di tumilambus minsamok pakasari kumadia. Pinasambayang dahi isong ran Tuhan Yesus. Amen. Tanong tuang pamatin sanan. Kung kau tu tatong dabay na kano takod kapag yampay iswanggat panambarasan rohani bersedusun. Di narikatan ko sa tu natuangan na nakauli. Dalan dat gansaw barit yun di bagi. Tumbayan ako dot kakalpod o gumuot gereja dati papendalan dat kumpulan tayo ko kiki arating pumbayan no sonong got tumanud dat sana ni pendalanan nga is monikid dat gereja patay daerah. Tetong bayno iso kaguhot panambarasan dit alumis awayan dati miampay datulu panambarasan lisih di amu mindaw-daw. Ngayon na pala borasasway nga lisih di muka di demalayo tidak mementingkan diri. Itinapot panambarasan tinga minagano hitit sinuratan da isuaga kejadian hapodem 2 ayat kaiso gisom dot inggono dilo asyo buk kinawan sayan kejadian ayat hapodem 2 buk hapodem 2 ayat kahopod gisom dot 2 na hopod haro opot nang kuy Abraham tay ka antakan na pulo nga kakal pangaran po siya nga Abraham dot hilamosir. Sayra na po minintalangot monolahus dahirik kinainan ni di ongoy na di Abraham dahil hilamosir minion dahilo dot sangulo ni mandidikot tu inapait monolahus sa hirik ko yun di siya di nga koronob kopyo. Ayat podam iso. Sayra na pod sinumuang isya diri Mosir no kadisyo kumadi sawdaw. Ano po siyo? Ailan ko dat iya na po nga sangulo na tando dit alumi sa kaurasurasan. Ikituras. Kiurasuro sisiya di kan pagadi nga rati na po nga alumis sa kamoyan. Okay? Ada rupa juga dia itu kemana pa nga alumis ka. Sayra na pondod ko kita hitulun na masir dia. Boros sila ilo na pa nga sawo daw. Jadi ilo na pa nga mamatay doho. Nga iya na pa nga pologasan na pa yung pasih. Pa yung miyaw kasyo. Jadi manta di pa yung kuro di. Ayat kahapodam talu. Main na po boroso dot iya borosan na po dot iya na po nga tadi ku.
moidet iho na pondo nga mandiolo sonong-sonongo sebab dia. Hah, tuk ayat ke-4. Seira na padi nakaswangi Abram dari Mesir, ina padi Mesir nga ko kita di siya, nagi itandu dat alumis, seira na padihit tulun-tulun di Firaun nga nako kita disaray, mamarayaw yelo disaray itagwakan di Firaun, gisambat ina padihit tandu di nga ni igitay dahilad istana. Atapat kapiad i Firaun minamarami ti Abraham, miampay numan sonong-sonongo, tu isya na pa nga manu hisya ditandu di. Nuka pa di Abraham na pa di nga nakano nga kambing domba, nga sapi, kaldaid it gonggaluhan, susuhuan da kusayam tandu, nagi kaldaid at karud, untah. Monapat kapid ay laan kapi, makuyad Abraham paingkurahot katutukan dat katilambusan di awayaan dia lo. Iso na pamantadot ay tamodon nakurah tu mongay takod ipamagunan da suway nga nakurah magihumbo ka kanakanon. Oray tahanta ka na ti tanga dusun, yati iti tanga dusun, nakura tu naray tandat yati na poti nga nakasasad iti pamagunan da saba. Hinggo nga, mantada kiulu ka. Hinggo, pakinenan da iti da isa tulun da kiulu. Hinggo ka gumuan, nakasasad. Nga iya di, nakagano buatan di, kadi irumpungan ka. Moed pa nang itawaw, harohi. Lahadatu haro ka. Panang ikinabatangan harohi, itid sandakan, kutamarudu, kondingaw. Hingga na po nga, haro tito nga dusun. Jadi iso na po kakuaan dat nakura tu kasasadto ko nga, magihumbo ka kanakanon. Papatilamu sa kaposiyon. Abraham, nakura tu nasili hisiyad tulun dadong kasuwayan tay kapandatang asing hila Mesir tu magihumi ka kanakanon monolous gia. Antakan na polo nga nakakawin nga isa patanak. Ayat kapadamiso no kasyo. Ay lanku da iya na po nga sangulo na tandud it alundus kaurasurasan alumis ko ka. Pengkurah ta kaya tete. Alumisan ka di sawno. Antakan na po dit apa nakakawin na alumisi mo tigad o kito. Iri pagi kinumawin nito ko pagano dit sawo tako man kawin no tu iso na po kakuan nga alumisan toko. Atay tok isiyo na iminamon sa iliad asusam modop po dong tuwong. Modop oposik ko nga osorow. Irin ito sorow. Ini karuhang numinamon sa iliad dong nga ay harohot sa kapinggot ababasagid intan gambar. Isiyo na iminamon sa iliad sera mintong ko dituro sa gambar nga kahangis ko. Pengkuro. Harohi mangku it
mamagapos sa tong gambar popo pailihon no ditik kon ka yadi kare tampi na idu lima nga sayra na padi dat nakakawin alumisan ko padi ka kita pengkuro intan pada ko ikaruhang ko dendam alungis pot ta kita da kayo kanu takapod miagal li Abraham tu no kasyo ay lan kudat iya na po nga ay sangulo na tanduk dit alundus alungis sa kaurasurasan kasyo ajarang mati dit ay mamarayaw tokotok alumis ka nohoy ka iya dih itin dapat ko sam iya dih piaday boras no nga kadang-kadang gid ditandud kau main-main ini kah kayo mo na potin do ambil hati lah itu kan lagi ah cakap saja begitu kah monopot tak piada nga iya lo kadaw nga harone ginawa ang paing tumbayan ko paing ka ni kadaw kumana ko ikongonduan antakan dit paimbilang po nga imiuhang-uhang ogi nga to kom isyo na ikusay nakapatay tanak kamaton no om isyo no hit nakanud ikanu magangat dia dat mimpanaw imilam minamon say dia dat koylad may dating to muhang ko giya awakasit takit kanu dat manhak dia kalumagan kasanangan atau purimanan o kita no katamong ko keluarga paganakan hindi nga bay no pingkuro kaboras ka pa dito kay iya no hit kusaid o hinsom pingkuro pagadi o hinsom at ang ganang di tiyan ay jadi itik tutum ya mesti daharan nunut di kan lagi man royo lagi nga suang ginaw no nga nunumat nunut tujuan nunumat tamo dan di silad marayo-rayo ka oke jadi kakitanan no padi dati no kadi Abraham sayra no po kita tulo no Mesir dia ilan dilod iya no pangasawaku jadi iya no po nga mamatain do doho popologos dia da po pasi ahawon mo di kakikirod di tiadi nga ako nanu panda tampinay ako patayon nga ay dengan syarat ako nandat iyatan no pang miyam pinay yo didi kamu yun na pa'y kongonduan kamu na pa'y kongonduan nga ila na palinumi sila nga karutom mangigit ta karutuman tu alumis na po nga ahawon da tulun nga arat man da turos nga ay usanong nakuro tatamaan ni kagut tulun linawa ilotondo ara ati lo kusay kakago kadi mo na pot kapim iati na pati sebagai tulun nga haro na po iginawo kapurimanan di ba pendapat suang ginawo iyo nga mimpanaw antakan po di paimbilang la tu asimbayan mimpanaw no lo kabandaran ko kita na dit kasumandakan no tok ongaluning ongalundus tamo do kakitanan kabulati tanak ko agus yo nga sakir no patakan nga ya di ako na siyakan mo
nu kanun do mumanggi tambalut nu dirit sambang entay pagilahod nga linawa ila tando ay apadan nila kusay ka. Nganu kanda ditambalot ay tok kailakam nakura tu ila kusayat baypirin la tando ka. Kakuan pa nga ilo pakusay katama manguntik manguntik ila sumandak ilo ka. Haro nagi karait ta ino pay sumandak ko ongolundus nga susah magihom buat tanak wago nakuro. Atamaan na manguntik. Yati gay kakusayan nga alawa na pa kapiyo nga hara kapurimanan datid nurdi si panguntik iwadabo itong Pinay elde Melbourne si panguntik ida nga hari kapurimanan dat alundus sa punda kapiyo nga harande ginawad ay aku alayak ay kapitalad mo aku alayak hari ginawad tirdi. Jadi isay di katama manguntik pohit itongo samsing tu ika nga tama iri ni kakuandat ay dadi hinsom kapiyo nga isiyo nakatama kamuan kamuandat alumis nga alundus nga masaalahi arat nga naku pingham ka hinsom tumod lang kusay ay kasangkuro hila tandu kakito magaling mo himandat ako pa kunti. Jadi moy dat ain tirungan ino pandai pawasayan nga ay borosan dad iya na po nga tampinay ko. Sayra na po di miagalidi nga tapot kapiyad Abraham na po di gampiyon ditulun do Mesir tu tampinay kulo ka. Mantadi Sarah isawa daw Abraham pa di nga gampi na intutunan. Iati na po hit gumumog yung Pinay. Ina pa ida dahurim kayo asusad po pa intutun da isay ko. Ila sikulan itabang nu tay ko itaka nu hat kapagulumay sikul. Kinosonongo kinapandayo idit tampinay nu ina kapagulusin numikul. Tutunan di san sikulan o nga sigu o nga tanganak sikul. Kasuang ka na dia diri sikul tahun 1. Kayo susad papaintutun da isay ko. Tutunan ka na di tangalun. Tadi di Suina hilo ka. Suina kau punya kakak ka itu. Kirim salam kakak kau kana dit tanganganak ko may paninda sinda. Nga so kirad arah ati tampinay datid nakapagulu. Intutunan ta kayo mati ka daw. Kon ko tadi di Melbourne yun kalau di ka. Ay ilo no buri. Tok ilo malo nga bulitahan ni malo ta kita ko ka. Haron no po hibohiton do hiri. Kaman po nga Abraham nagompi na intutunan mantad di Sarah andasan po ditulun do masiram tampinay siyo. Yati ka daw nga iya dibo. Ay minsan do. Isan po kapagalan na nanto ko miagal hila sikul. Mantad ko haratang pinay dati diri intutunan sanong tay ka arat nga iyati na po ato ko na asusad papaintutun do isa ito ko. Iyo nga kapuriman ako iya didisin mi ko lakon lagi to idahuri nagyam haran ni taka da ko pagulo. Kasuang ko diri nga adi sianu ka. Adi sianu. Intutunan ko naman tadi. Haroy makundit ay moy nanda angil-angil.
Ailan ti tanganak di lain nga nu kan dit it kapupuho po, wago po to kom good boy no mo ti pakada dain lagi giadi gulo po kalaid-laid mo ti iyaw no git atil tomot no bas. Om isaray na po di sara nga o silih di dat tuak kabang bua mulut ti tongolun om nagiit tulun-tulun di Firaun gisombot na gitandihit tandu idi diri di istana. Oke, jadi nunudi nako nunudi hot kinatutukan ayat kapudam turu nga kinorohingan pinapori ko to tusung di koronob kuma di Firaun pengka nagiit isi iso istana nakuro kakuaan na po nga isaray karuhang di Abraham ide. Lahawo na di Firaun ni Abraham ayat kapudam walu kapudam siam siyaw ayat kapudam walu boras sa padi di Firaun kuma di Abraham nunuh na ku pinatumboyo nud kumadoho no kuroh tu ano numan pasunudo dat isyo na po nga sawan no ayat kaduna hapon isyo na pala nga karuhang no ngoyo ilam pagido ka suho na di Firaun pira-pira tulun dat papata di Abraham bot minamanaw miyampay di Saudaw oinsa nanit kahaharan daw tokom sonong na to ano man patayo okay, intanghan to kana pula dilo nga ilo nala kamayan dat ay mila ni giborosan dat mementingkan diri okay? Mikaruhang nga mimbulay ti kamuan dat mementingkan diri iati demi karuhang nga asaru idharat ti di sumuano okay? It mongay da iati na po nga kanuh tokod kosonongon daman tadidit ay tomodon miagal di Abraham tu adi manang kasawo hindi sao daw saray aming akun-akun madiri tiyadi ilo na di borosan dat inapay lisih di siyo nga mementingkan diri nakasawa na po bagyam nakasawa na bo kadang-kadang ngutigyad nga kung di kayo manapot ka peri ko mamamain ko pa kurad iati pe mi karuhang haran na po hitambulik korikot nga nukan no mamangisaw no kada po sunod mi karuhang kito ka haro kumbali darat di bo ipagilitan piyad iati nga ipiyagi kanu mangisaw no kada po ilom mi karuhang to ka no di man tiyadi no kura dito harat tiyadi kailo nando hitambulik di nga ayah anapa kau kasih bocor ka no jadi tomodan nud aming akun-akun dat apo poilad nakapisaw hari kanto kapi tomodan di nga miagalidit minggaso-gaso no dad man kapiyo kararangahan nga sayra no po nakapi karuhang kada na dad ilo na polisi nga opiduo tay ko kumon kupad opiduo nga iya no mindaw daw akon ko isiso ginawo okay? Jadi sebagai sangulo na karuhangam isiyo sao no masawa no nagyari
Aku nanud alumis, teka aku nanud alumis, o kita nud alumis, teka amu, o kita nud ahinsom, teka amu, nga iri na pa nga tatap nud sawan no. Kada nud haradaha kamondat mementingkan diri kareti dipilisihan dahiri. Oke. Jadi intangan no padila dilo om pengkurang madilo kahaharani lan. Tumbayan ako dharay kapiyahi mo maguna hitit magalim iti pikaruhangan semata-mata dat maganud kahaharan. Intan to kanu matiditit ay sinuratan dat nawayaan daralan ko posyan di Abraham isaw daw man tadidit okon ko man tada ay Abraham minagakun da inapay tandu idi nga sawa daw hiri na dhara kahaharan dat songkuro dilet titahak umadisiyo. Kada pon dadharan ipagilitan dati kakusayan dat ay papasurung gi sawo montok dat kahaharan. Haroy o kita dati miagalidi nga puji Tuhan tu akon ko ipagilitan dati hingga dharahi o kita to kanod isuangget media sosial te ko it surat kabar da ino pay kusay nga papatahak ki sawo daw dat sumilih dat ay tandu dit bayaran pintanggan no kusay no kuro tu mantadet pagagano dit kahaharan pambayar tutang hindi sawah pasurungon. Jadi kada takan nadad harom ya galindi. Iri na kopi kamondet mementingkan diri. Min daw napailisi nga min daw pikir-kira iyaw no harap kepentingan harap tamodon. Saira na po nakapikaruhang gaduduan na po nga apatut no monaguang dan nununuhit aruban. Okay. Intangan to kanu po di dahiti nga tumanu dapat iswanget Filipi 2 ayat ke-3 ke-4 kada nadad harot paburuan dati demontok kot kepentingan dati sendiri taiko karai titi kamondo kasumbungan pagagondas dati isuang ka kasiribaon di ginawo montok komuniki datulun dit memuhondom lobi kakawas kemantadet tinandaw sendiri nga tikid dapat tulun kada nadahdet mantamong ke kepentingan det sendiri nga mantamong nagid kepentingan da tulun da suai paingkat akan nagid sebagai karuhang nga akon ko ihati no kon ko ini kusay kon ko tandu nga gaduduh no po nga mantamong kepentingan mi karuhang isuangget ay oretan da karay ti lalisi dahilo numandi di Paulus ruhangay da iti na polisi nga amu mumonsay dit kontok itangaraat amu nagi mamuru-muru montok dot kepentingan sendiri isuanggot 1 Korintus hapadam 3 ayat ke-5. Kamano pa di nga inapailisi da paintapot nga mangintirong di pikaruhangan. Iri na di kakuaan dat nakurah ng kutit harati kamoyan na manginggorit pendaraan misa piti kamoyan dat lisi. Kagumuan dit ang masitar
Det tumanu da sinuratan da hiti nga papasala tulun da suai sebagai iso o tadon iti penginggoritan. Nogi monondos idit painsala om popotopot kumad iso it kinantakan momonsay delad popoburu dat nunuhit nakaburu dela. Monong kiat to ketika perluan na keluarga papakitat iatin apa nga mementingkan dat kepasin sendiri om akuri nagi kadauhit lisih dati dapain tapot. Tu ay landati itinopo lisih iti nga okon ko montekot kepentingan sendiri nagi mongintong got nunuhi milet tulun da suai paburuon montok dielo nga nunuhit miloh dielo paburuon montokot tulun da suai. Lisih okon ko memusus set ay tinan sendiri pawayaan iti kapurimanan tay ko tinan dati mantadit kaiso dati nga manahakot miampaid opuahang. Ailan to kanagid iti na polisi nga monomod dot momogonop ikapurimanan dat pamuhandaman om nagi kapurimanan datinan di karuhang dati. Hirinundad iti na polisi nga kanu dat papapanaw dit pikaruhangan gisam bakano mangintirong om manguhup om sapiuhup. Jadi ilo nadala tamo danilat ay lisih iswang na pikaruhangan. Kada nadadi dat mangigit na kepentingan dati sendiri. Nga ngon na pandoreta ila kumon na kapat ay agumo imo tilad ngon imulay ay itangagaan miagal ko imaganuanod iwalay o lisih na pagyadi sawo nga mihup giya okay? Okon ko ini sawo nuhot tumuguang kumbal di gulod ay manarikait karuhang kang udisyam ay gisom na po di nakakawin to hom lai do kuno did ano ko po narika raso ko ikangko tu isi ano po kasari nga kang udim jadi lai do kuno nakumbal mo narika rasok ngayon kuno di umbal-umbal ngayon di umbal-umbal nga parumpuan ay nagitago topad kada nagida ang ipingyo di kada di ginaw nga main pa di oy lah mo no solidade iya dini kada miagal ko iti mo gonsok bo asaru no kagumuan no bondod ino poet asaru mo gonsok nga itandu lah haraw pi kusay nga kagumuan no itandu tumbayan ako dat mamusoro to ko nga purimon ka nga ya di laid kuno da ko pagonsok nakuro haraw kasari mo gonsok jadi moy do momogonop pila ka mondalisid akon ko mindaw daw tumomo nagyam may uhup tok atood mo tilad did sigo kad ko kita nga moy panguhup hingga pia may pia ingkakat moy ingkakat harap pamilo pauhupon nga hodi lebawang may lebawang pimputulay ka oh iya ay hingga di opudan nga moyd ogonop da lalisid amo mindaw daw nuno na pay tanga isara koro piagya nga umbalan to kay minsing opudat papaindalan iringay ni ralandet kanu dat
papurimon da inpay pikaruhangan idi nga okon ko sangulon da kapuriman nga gaduduo mikaruhang it kanud katarimuham kapuriman idit lisi da pikaruhangan dahiri. Tumbayan ta ko dat ay haro ikaan tob dati dat papendalan dit lisih da pikaruhangan dahiri nga atumbayan ta ko dat mantadot itumomod to ko miampay panguhupan da kinarahingan inapay kapurimanan dat kagaton da papaburu papendalan di lisih isuang nga pikaruhangan nga ay awayaan atalibambanan dati. Nuno na pahit mila dati paburuon da momonsay ina pahit kainsamakan kapurimanan da pikaruhangan di nga asamok may na dati pendalano miampay ayay o ginawo o monopot. Miagalidit pahitian to kana ti panamarasan dati tongpay no. Kanaw misisa takad isuang sambaya. Kinarahingan isong kerajaan sorga kon sikaw natatuong iti insan pod nakawaya kagwe iti panamarasan dat karait at pilisihan isuang pikaruhangan. Kon sikaw Tuhan mantadat sa kadungno kapurimanan na gid insanan ni makikinangaw bisan bo iyalo na hikano da papatudok asilih da pamitanan da paingkukuran akot sangulon panano da kinarahingan da tumaguang kat ay right kapikaruhangan isuang kat kaantakan da kaposen da timpo da bayno. Tumay na gumo ako baling kahangan da awayaan nga mantad no dat sa kadung mikaruhang kasabaron dilo dat ay paimpasi tumuguangan no pay tawayaan irinde mo man said ino pay pikaruhangan nga apurimanan dat asamok agirat kasari. Nuno na pay abantalan dahay nga manehay uhupay moyd ino pahit kaluarga pikaruhangan dahiti pamagunan da timpudan do nga halipyad o gumu o kontabon o gumu o kaantakan da awayaan dahay nga kapuriman ni hayd haro kasari kataadan dat ay atimbabaan dahay sayra dat isisa o ginaw dahay da mantamong iti lisid isuang pikaruhangan. Kon sikaw Tuhan tatuong bayno tamangan kagwehay isam masuab posik yahay makano patilambos sa tugas-tugas ang palayanan dahay ti samtiso. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, hinako po, kapiruba takod tatong suwab, lumison, o da ko ni pitatong bayan, okay? Wah, hinako po.